Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka longga khubor ka basultanat ba wei samla nakasinong sangpung klirang na West Giant Hills District ubala tip kerteng kum uda uhi sutunga ula yo yakalat ban lej aireng ha ka Jacob Roy ha ka Jekun final jongkarensan pen isap ka balatip kum ka India Talent Fight Season 6. Kani karensan Yakob Kanlong ha ka Jilla Uttarakhand ha ka Arpo Tarik mentau banai. Ha ka Jekaran bat kilat patay khubor ha Shillong Press Club u President jong ka All Meghalaya Dancer Association u ba kitbok thaba ula penpau ka jingsong kumen hadin ba usamla dauhi ula syajid ha ka Jacob Roy ha ka India Talent Fight Season 6 lingba ka online audition bat ongru ba udon jingkerman banwanra nam ya ka Jilla Barokawai. Parcels come from Delhi ITF की तरफ से ITF की तरफ से ITF की तरफ से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ. We will see soon on the semi-finals on TV reality show. Paling jenmet pemerintah sebenarnya beli pikir keras supaya dalam dekat kesini dan kalian juga all Meghalaya dan Association kita berkenan bahawa usamla dohi nopo sangpung mo buat juga seleksi di ka grand final juga India Talent Fight kawai ke pendukung tolong bah kawai dibalik sa India Talent Fight ihapan led lalu kami ga audition ihapan led sa semi final tenai langsung kemen ba ngayo man bat ila dia koordinator jongka India Talent Fight bat la kamsuk ku ya ibe indai hadu aksi laisin badan bandai aksi laisin dekat kisah lalu tenai ke jungdan juga pak koordinator ngala apa yang keren bagi company nasati ko India Talent Fight bat na XM ngong yaki ba new kena wan na kalong yu buduk umla ban afwat ya ga jinglet jingwan jungu ada undek ada mega audition undek sampai semi final kemudian jinot kelabun tenai ngayo ban yang keren bagi producer nanti po Delhi dan kalian juga ngelapha daga report seki ba ya rablem nomor ba ini di wan kalau yung baduk yang kadang lay keren bagi kalian juga company kalau accept ya kai ji keren jonga ban aila di ibe dung baik direct sa final but ya da di audition di ka semi final la ya baik direct to kanika online bank pat mantai la yo ban dapat yo baik direct to final apa stage bahi hakaba kanika rensan dan anu malik kumu grand master ban judge resmi pat katarik kanong hak aku tarik mata gisembari bat kemi dan ka kanai tarik bat ka program kandai hak aku tarik de semua kableru ya MLA juga sangpung mo bala simkhiai bat ngai keren bat iru baเป็นบันเคลื่อนล้ำนับปกติปัตนันอ่านเขาเชื่อมันงับผ้ากันที่พ่อสปกติปัตนันอ่านเขาเชื่อเป็นยรับล้ำนำตาอยู่ในสมละบัดมีงับผ้าจึงท่อรู้สปตำราจงสีเอ็มรู้เป็นยรับกัดบาละนำบรรดาชิฟฟินิต้าสเปเชียลฟันนำตาอยู่ในสมละเดี๋ยวการเมืองรู้บางทีนี่จึงท่อบางผ้าสปดิปัตนันอ่านเขาเชื่อบัดสปCM OfficeบัดMeghalaya Tourismบัดกินไอแลนด์กินกระชานนักบรรดาอยู่ในสมละBagai kekabaran kejongi engkau session hi kebangin hapan pet yaki kun somla di badan apa kastit Meghalaya dangi i dan siapa sab dikloi ban kersian lang government bat museum naman ban kentir ban yalam yaki kon new somla la ju kun teng ru apa kanika harusan kebangin penolong mengi ke Meghalaya Superstar State Level dan lingba kanika Meghalaya Superstar State Level nak por juan ban simpenta dan lingbangan ni kami Meghalaya Superstar pelong bungi kalong idea suatu banwai tentang suatu lapha video situ dia nak dengan company kita accept but like sultanan dia voice juga India Talent Fight jadi hubung channel 9 XM Sangpung clear na West Giant District ta
ngawi ni kena badan ketika sap dan ruai ta ngala jo leteng hika la jo simenta ting kiwi kirinsan kuma la le itu isat ta nga snyo komen but asnyo crow mo bangala sajet siniga grand finale jong ni Indian Talent Fight season 6 ambiang hi kita jinrawai ki ai nate ki don ki option ki kawai option ki ai ba jit mangi hi diga Bollywood song kawai pati pante kuma ki pan jinrawai kuma simna siteng untuk simna lepo menit lepo sekan entai ki jinrawai bang setenan harwai kum kemte ki surindi bado di jomo aja sing namba bakristian ba isar kita ta namba isar mampu sekini ka katham ka bangamut ta isar hiba ilam nanti kumini ki riuran sama desat na bat wairu ta lamba isar hi ni kristian nag por दो पल की क्यों है जिंदगी इस प्यार को है सदियाँ काफी नहीं तो खुदा से मांग लूं मोहलत में कि नहीं रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है जो तू